Vi od večeras, recimo, ćete se baviti Isusovom molitvom, pa idemo radikalno, znači šišanje do glave. Od večeras počinjemo. Razdirem haljine, ratničke boje, brojanice od 300, spuštanje roletni, zaključavanje. Rekli smo, nek sve ostane kako jeste, samo kvasac da dodamo. Po 5 minuta. 5 minuta ujutro, 5 minuta popodne, 5 minuta uveče. Pazite, 15 minuta. Nema veze, zapali ti posle toga. Odgledaj nešto što gledaš. Nastavi da pratiš taj, kako kaže savremeni otac, karavan koji traje, misleći na serije. Ali budi dosledan i drži ovo. 15 minuta iz 3 puta. Je li to problem? A vidite, mjesec dana. Tako, vidite, ono više nije, znate, što kaže jedan naš prijatelj, a od kad sam počeo na liturgiju da idem, ne mogu se više sa merakom ni napušiti. Razumijete? On je uključio liturgiju. A i posle liturgije, znate, ima ono, znate, onaj drum. Ali nije on više to, razumijete? Nema namjeru da ne pušti. I on odavno više ne puši. Onda, recimo, televizija, internet, znate, danas se postavlja pitanje kako da ograničimo internet. Ili kako ovo i kako ono. Ništa, ti delaj ovo. I onda će ukusi unutrašnji, znate, da se mijenjaju. Nećeš više imati potrebu toliko. Onda, recimo, suzit će se potreba za skitnjom, znate, ta jedna gadarinska, turistička organizacija. Ono, više ne znaš, ti letiš, ali u jednom trenutku ti ne znaš gdje si krenuo. Ona presjedanja, to je to gadarinsko ubrzanje, ta bjesomučnost. Više nemaš potrebu, dobro ti je. Siže poruka, ćemo li vamo, nekako, ajde odeš, ali, što kaže naš brat, pa ga povele, njegova cura povele ga na neki safari, razumijete, a u njemu već počeo da radi taj duh, znate, blagodati carstva nebeskog. I on kaže, čovječe, tamo sam na nekom kamionetu, neki ljudi oko mene s puškama, lavovi, tigrovi, mene, kaže, sramota bilo od sebe samog. A ono oduševljeno pa gleda njega smoreno pa se još uvrijedilo, razumijete? Što sam ja, kaže, dala 5.000 evra, znate, nije on ignorisao, ali, znate, bilo mu neprijatno od njega, samo gleda lava, gleda tigra, znate, čak ne ni kroz strah, nego nekako besmisleno, što ću ja ovdje? I na to njeno negodovanje on je rekao, bolje da smo ozidali ploču u Prijedoru za kuću, razumijete? Bolje da smo je pare dali da ozidamo ploču za kuću u Prijedoru, pošto žive na zapadu, i naravno to je nju dotuklo i to je završeno, ali vidite, nema više potreba za tim, osjeća da je drugačija dimenzija života moguća. I onda se čovjek nekako uspokoji, znate, apetiti, sve zdraviji, znate, prosto mu je, znate, dobro tuđe jest.